Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kebalang Presbyterian Mausmai, kebahak Papoka East Castles District, mentau snem kalakanjo syaka sispa arpsan snem. Nadu belas dang menyelap yaka ketien jong belai syakinong snong jong kani kesnong bat kisnong bamarjan. Ban pensak nam yo niu maumer ba sispa arpsan, hakajiya nanti ban penpriang yaka kubor jong belai syaka pertai. Nadu ka arpu pratrek ubnai risau mentau snem arja katnyo lasdang ru ya ke jingrakhe deki program baper hakani ke balang da ke baperlong ru ya ke jeseng he bakerpang haka sipo terek mentau benai no prapan ya ke ni ke jingrakhe lapun kot no da ke bapen hap no ya ke lama jong ke lengko snem hakani hi ke balang da ke baperlong ru ya ke jeseng ke bakerpang hakani ke jeseng hakani ke sngi haka por mestem u Reverend NM Yang Rai ulai sam ke ketien jong ublai syaki parabangen kat bah hak jeseng hak por siteng sengipan lai sa mi kaktian jong blai da Reverend Dr. JF Jerwa ubal kren ru khendian halor ke phang pedeng jong kani ke jeng rakhe ya kani ke jing dap sispa arpsan snam jong kani ke balang ka kitab Deuteronomy kalana basa berkhat ke bakhandai ladengin pet hak ke kaktian ke jong blai ka don ka jing kedau ke balak kedau hai bentai bahaneng ke baong upen kan mau ya ka ai ka belajar haram Upen kan mau, ya ga ay kabalaja haram. Bat para bagai beit tang naga nega jingkedo. Ka ay hangi ya ga jingsnot ho bagi kon Israel kilala ya lengba ya kilo yaw lo haram. Bat on ga tien ga jaw play baki dang don haga riklau haga jingjengai ka bakhat wais nilanti na du lo haram. Deuteronomy kalanong ga kong berkhat ka ba. Bat hakabakum kani kapo Moses kumunong yalam balajit doble lam bat kikon Israel hakabakum kani kapo habakilayat ya kalenti ka jingtingai ka basaw paus nam bat khatway benai na duk na ri Egypt shaduk rimo kari ka baladan hajan jang kari kanan Moses utip biang-biang Bakapor jauh kalajan yakabaun sakutno. Napa mulakan mau ya kau kum ke jauh terai. Bapun nomyo banai rong lambat kikon Israel. Syakari ke jengkular ke bau terai laai. Naga bantala ke jauh Ibreu bakin let. Syakari kanan kari ke betul dekat dut pat kangau. Kumta hakabakum ke dekapor. Ulakhat yaki khon Israel barok shendrang bat gengkai kebasan ke bagai tungcu banyak lum kejat jauh tau lum ya kabun yok ban keren kadu yaki barok kaji ulong gerukong bat akin isni ke jengi taru yaki temen ke jongi habaki lasgong tu baki nomim slapsho diu snautanat bat khat it ya lagi jongi khon giksiu Lani yano ya ke bakila ban syanya. Kenang bakila ban ay ya kajing sneng kajing tentu ya kajing em ka barangwan. Kenang bakila ban ikai ya ka kam ka bagi dang dai ya ka ban pendam. Kenang ru bakila ban syanya ya ka pateng jong ka baki kila dio ya ka ban peniok pateng lagi khon iksiu ke jong. Kuntaru Moses. Haga jeng long temen ka jauh. Lakhat lang yaki hon Israel marok. Kenang ba unyo ban sneng ban pen yaki ban pen kan maru yaki ka bakilaman aga jingem ba ka jingya tenti ki jongki. Bat ban ai ru ka jikai jongki. Yaki komno bakilaman yan pat nang ni sa kumat. Kom ki hon ki belajit ki joble. Yeah.
I